othi mawuhlangana nabo emabandleni ubabuka ulalela befakazi uzofakazi babo beqala nje befakazi ulalela ubufakazi babo uzodabuka dabuke kakhulu uzibuza ukuthi kodwa Nkosi yami yabona uzwe inhlungu kwelika moya ngoba thina njengabantu bakamoya enyameni nje siyayizwa inhlungu umuntu ekhuluma khona abantu othi mawuhlangana nabo befakaza emabandleni yangathi ungambuza mawumuzwe efakaza uqala umbuzo uthi imake washo unyayizoba yabo khona abantu esiba worried masizwa nje beshumayela sivane sibe neworry ukuthi kodwa Nkosi yami washo unyayizobani lo muntu why siba neworry njalo it's because wadayiselwa amanga kwasekuqaleni khona abantu abadayiselwa amanga ukuthi mawuzwa nje efakaze balizinto ezingenzekile empilweni yakhe balizinto ayikade ethembiseke zona ezingenzekanga till this far uvana ubone ukuthi no man lo muntu wadayiselwa amanga yabo lo muntu wadayiselwa amanga akatshelwanga iqiniso kwasekuqaleni because thina esadayiselwa iqiniso satshelwa iqiniso siyazi ukuthi akuhleze kulungile konke siyazazi incwadi siyamazi othandiweyo wethu mighty manehlelwa yilingo anibothi ukuthokoza kodwa ngokuba kuvivinywa ukholo lenu endleleni siyalazi lelo verse lelo elikhuluma kanjalo so uvana ubone nje ukuthi no lezi zinto lezi izinto esingakaze sizibone nesingakaze sizizwe lezi zinto ekukholweni uyabo thina sashunyayizwa iqiniso satshelwa safundiswa sathola nezwi la uPaul ekhuluma khona ethi intoni engasihlukanisa nothando likaNkuluNkulu ngabe ukufelwa ngamamazi kukhona kodwa umuntu ongakazatshelwe leyo nto umuzwa ngishefakazi ukuthi no mana akazatshelwa iqiniso lo muntu watshelwa ukuthi everything is right watshelwa ukuthi yena we righteousness of God in Christ Jesus ayikho into eyenzeka kuyena ohleze ebusa we head yena unitail uyayibona nje lento ukuthi izwi liphiciwe malilethwa kuyena akatsheliwe ukuthi lelo zilisukapi liyapi akazatshela ukuthi okakhala ekukholweni umuzwa ngishefakazi ukuthi warojwa lo muntu azangatshela iqiniso bakhona abantu esiwarisheka ngendlela emangalisayo masibezwa bekhuluma nje ebandleni uthula uvakashila uzwe ukuthi no man lo muntu azangatshela iqiniso thina esatshelwa nje ivangeli leqiniso siyazi ukuthi ngelinye ilanga iTyrod ngelinye ilanga iGravel kona iyakhona ezulwini lentaba kodwa lendlela iyakhona ezulwini kodwa ayihlezi inhle njalo satshelwa iqiniso lithi iBhayibheli uma nehlelwa izilingani bothi ukuthokoza kodwa siyazi nesashunyezwa iqiniso ukuthi kuke kwehle ilinga endleleni zehle nangalo muntu owakulethe ekukholweni zehle nangalo hlala eduze kwakho zehle nangalobu umthande enkonzweni obukela kuyena bazalwane uSathana akazi ukwehle uSathana azolinga wena kodwa uzogibela kumuntu ingakho iBhayibheli lithi ningamnika uSathana indawo uzogibela kumuntu onendawo ngaleso sikhathi umuntu nje azomfica enendawo yakhe uSathana uzongena agibele kuyena so khona abantu esiwarishekayo Nkosi yami sibebuhlungu masibezwa befakazi uzwe ukuthi khona iqiniso lengakhulunywanga kulosisi wathi efika kwathi umshado uzowuthola kuChrist woza asawuthola uphelile u10 years umshado asawutholi manje watshelwa amanga kwasekuqaleni abantu mani bashumayeza abazalwane asilungise le era abafundisi uma abantu sibashumayeza sibatshela iqiniso ukuthi akuhleze kulungile konke sibatshela iqiniso ukuthi okhuthazela kuze kube sekugcineni uyena oyosindiswa sibatshela iqiniso ukuthi ubukholo inyembezi ziyafika injabulo ifika uhleze uhleka njalo nje uhleze uhleka njalo sibatshela iqiniso kodwa manje lama hyper grace preachers ashumayela niyazi bazalwane ukuthi njengoba kune Bible school ekhona emhlabeni even na underworld there is a Bible school yakhona underworld baningi abafowethu ababuya emimoyeni abakade bebanjwe imimoya abanye yokuthwala abanye into ze necromancy yabona imimoya reincarnation emimoyeni yamas African spiritualism abanye yamadlozi ziningi lezi zinto ekade bebambeke kuzona bayasho there is a world under the sea bayasho bathi bafika lapha bathi liyafundiswa futhi iBhayibheli kodwa liyahlanekezela so baningi abantu abangakhuluma ngamavesi uzwe ukuthi no man
uyakhuluma ngamavesi kodwa khona indawo angafuni ukuzithinta kuona lamavesi akhuluma ngawo. So asingabatsheli abantu amanga. Uma abantu sibashumayeza asibatsheli iqiniso bafowethu ukuthi la kaMsindisi kuhambe kube nama test akhona. Sibatshela iqiniso uthi uPaul uthi ngake ngashawa kumaJuda. Sibatshela iqiniso ukuthi uJesu uqobo zamehlela lezi lingo. Abaapostoli zabehlela ibandla la namhlanje lizothi zehlela. Siyeke bazalwane ukuthi masishumayeza abantu batshelwe amanga nje ukuthi kuzolunga konke kuJesu noma befakaza why makuthiwa kuyafakaza emasontweni umuntu angakafakazi ngenhlungu bonke abantu bafakaza ngenjabulo mayehlezi phansi nje anabo ubufakazi ngoba kade ekhali izona akanabo ubufakazi. So uhlezi phansi ngoba uyamsola uNkulunkulu ngoba akatshelwanga lo muntu ukuthi kuzobuye kufika isikhathi sezinyembezi. So uma sekufika isikhathi sezinyembezi akanabo ubufakazi. Yabo uhleli phansi wazi ukuthi wofakaza mhla ehamba ngepoach, wazi ukuthi wofakaza mhla ethole ipromotion, wazi ukuthi wofakaza mhla ephasile esikoleni. Akazatshelwe ukuthi siyambonga uNkulunkulu nangenhlungu. Akayitshelwanga leyo nto. So basilimazile-ke laba abafike ngaphambili kwethu beshumayela abanye babo abashumayele amanga bashumayela ngenxa yamaphakethe nangenxa yezisu zabo bebiza abantu uthi uPaul nginovalo ukuthi after ukuhamba kwami kuzongena izinje ezihaya noma uthi kuzongena these wolves zithi zizongena zingawunakekeli umhlambi kodwa zizonakekela izisu namaphaketha. So kubhlungu ke bazalwane silalele nale inshumayelweni nasebufakazini uze ukuthi no lo muntu watshelwa amanga kwasekuqaleni and mawatshelwa amanga kuqaleni noma sesingafika neqiniso alibe lisakusebenzele ngoba usukholwe kakhulu amanga. Ingane ekhuliswe ngamanga ekhaya iwaqamba ngisho singasekho isidingo. So siyezwa silalele sizwe Nkosi yami ukuthi akuyona lento esashunyayezwa lona le nje ekhulunywa yilo akuyona lesashunywa. Siyayazi into esashunyayezwa yona, siyayazi into esatshelwa yona. Uyabona uPaul mayethi yini engasihlukanisa nothando akakhuluma umdlalo. Uthi ngabe ukufelwa kukhona. Uyabona ukuthi uyakubala. Uthi ngabe ukulahlwa. Yabona khona ukulahlwa kodwa manje ngeke bayikhulume abanye leyo nto ukuthi nje uyalahlwa khona lekholeni ngeke bayikhulume leyo nto abanye. So athini uPaul athi ngabe ukwaliwa. Uyabona? So ukwaliwa khona waliwe mhlambe ushadile indoda ikwali iphuma ihambe emshadweni wakho. So mase behlelwa ilezi zinto bathatha intambo bayilengisa abazalwane. Behlelwe izinto engathi akukaze zehlele abanye abantu. Ithi incwadi yomshumayeli izinto ezikhona manje sezake zaba khona nenisazozibona sezike zaba khona kwabangaphambili. uNkulunkulu njalo ufuna okudlulile. So impilo iyariwayindeka impilo yomuntu iye kwezinye izimo nabanye abadlula kuzo. So ayikho into evelela wena engakazi bavelela abangaphambilini, ayikho into esazokuvelela engakazi bavelela abanye abantu. So uma ngathiwa besitshelwe iqiniso bafowethu sibuye sihlale phansi nebandla silitshela ukuthi akuhleze kulungile konke. Sike sikhale siye intabeni siyokhuleka, sike sikhale singene kuma fasting isithandazo sifuna uNkulunkulu. Kodwa abashunyayezwe kulesi sikhathi betshelwa amanga abatshelwa yonke leyo nto. Batshela ukuthi konke right, konke kuzolunga, uNkulunkulu uzokulungisela, ushado wakho uyeza, promotion yakhe iyeza, amathenda akhe ayeza. Kutshela umuntu ongenalo nje iphepha elilodwa le company tshela ukuthi amathenda akhe ayeza. Utshelwe amanga kusuka. Uzo expect ukuthi lamanga lawa enzeke manje empilweni yakhe avane ngenzeki aqala blame uNkulunkulu. Bheka izinto blame ngazo uNkulunkulu. Wawutshelweni kwasekuqaleni. Watshelwa yini iqiniso? Watshelwa izinto uChrist azifunayo nangayithandi noma watshelwa nje ukuthi kulungile konke ka salvation? Akunjalo. Buza kuthini insindiso ayikaze benjalo. uNkulunkulu anibusise egameni lika Jesu Kristu. Amen. Ngiyaxolisa khona engisazokwenza kwamanje asihlanganeni ngo5:30 kukhona imessage emfishane uNkulunkulu asinikeze yona ukuba sikhulume ngayo. Asihlanu ngo5:30 kukhona engisazoba busy ngako kancane manje bazalwane. uNkulunkulu anibusise. Amen.